ye entertainment football adie bia na koso wiase bia se we Kumawood a mini TV bia be fro Kumawood yankasa ye dem ya mi sha se we Kumawood TV amansane yena yediemu Kumawood TV aba amansane yena yediemu Kumawood TV aba amansane yena yediemu Sini papa be na upe bi ashe amansane winya no baby ya Kumawood TV amansane yena yediemu Kumawood TV amansane yena yediemu. Praise the Lord, I'm sure for Radisha Kumawood etiefo nyina ne wona ohwe e fra be the year Donkor ukwada numre bia free no me sakusi no nine o program bi of maybe so ya to the mysteries of the gospel we are Kenya say we are bon piper ye tosu bi unso no ye be share all night ase e free duminu ekosi no me nsa and also omu wie sa awade on edumade ni wie ya duminu pepepe na ya share all night na your friend fire all night na ye hwe obi enu kwan say obi enu no mfe say edumade ni enu nyina mu na awade afa so a o de wo gie ene nsenkyerene bibre epre nipa na afenso nipa bibre so fa so esachera ti omode ana fo fidie no to awade obetine no acha awade shira amen. Kumawood TV amansane yena yediemu Odiaba mi yedieno odiabo odiabo mi sikasam no so odiaba apamada kaya tamfuya yo efie bebrebe chikra odiabo yesunti odiabreme ahwefo eyemu ba mebelochi ni Kumawood TV ni kosoare Kumawood TV na yedie ni Kumawood TV amansane yena yediemu Kumawood TV amansane yena yediemu Ami yebi mawadanase onye danase se nyami yebi mawadanase eyo na bia ni sa asobo mame naba ni ora ama yawa barima bia ni sa asobo mame ni sa asobo mame
Hallelujah. Amen. Yes, God. What I tell you,
Yes. It's not by your strength, but it's by the grace of God. It is a kind Psalm 118 Noah. I say, Muna Eradias, not Doye, my Israel and Kesse, and not Doye. Bohoda, hallelujah. Israel and Kesse, and not Doye. Ye bia no dia seda kese manyame ewo ne nyame aye wo ye ho bia wano na fa seda mabrate bia wano na da brade as Le bruskata le ande bushanda baba. No nyam ne ayeye ma odin anopai so. Jesus. Le brosha anda baba le Jesus. Le bruskata yanda baba. Le anda baba le kata. Le brosha baba le baba le bosaka. Adabosi adabaha. Ayadabasi adabaha. Libro Shanda Libro and the Shanda Libro and the Shanda Libro Shanda Baba Yanda Baba Yanda Baba
Yes. Baby, I want you home around the channel. Eti nyame shaboni nshira. Yes, the same. Consuming the rather French. Yes. Now, son, 51 David Bompaye. Now, ye nyame bone. Was it on young coupon? Whom me mopo. Adoye tie. Hallelujah. Who a door soon tea. Oh, Papa Memrato. Memrato. Oh Lord. Oh. Cleanse my sin. Yes, still a rather sad. A rather top on it. Papa Ninche. Oh, tie and bonnet. Jesus. Lema Sanda Baya.
In the name of Jesus. Yes. When the Spirit of God has come upon us, the bringing to me, say you are fire. You are fire na ti. Awurade wo konkru to me na kase wo yeso. Say you be to me about fire. Esa. We need the Holy Spirit. We need the Holy Spirit. Yes, the Holy Spirit is saying, man. Awurade to me na kase wo yeso. Oh yes, you need more come.
ɔse saa na wo kronkron boa yɛ mmerɛ yam. My God. Sɛnea yɛbɔ mpa yɛ sɛnea yɛnim na mmom honhom no ankasa ɛboa yɛn ɛwɔ yɛn mpaebɔ. My God. Praise the Lord. Hallelujah. We need the strength of the Holy Ghost. The strength of the Holy Spirit. The anointing of the Holy Ghost. Anointing of the Holy Spirit. Everybody sing with yourself. Everybody transfer Jesus. You be a one. Jesus. Any oja. Yakasa. Yes. Any two. Jesus. Yakasa. Holy Ghost. Holy Ghost. So okay, Hebrews 28. Yes. Hebrews 12:28. I say, and our Lord is a consuming fire. Our Lord is a consuming fire. My God. Say, everybody is daddy. As a soul, your papa. That's everybody. Anatri. Yes. So we can Matthew chapter 3.
searching. Some of you this man. Hey, my God. We are breaking spiritual laws in our family. Uncle. It will break. My God. Spiritual laws. By the anointing of Christ and the reason of his blood. The reason of the blood. You break it out. Break it tonight. Hallelujah. Yeah. Say you come. Abusiamu mra. Yes. Susuma semna meno kan. Tie. Yawo. Abusiamu ha. Hey. Amra bi da abusiamu. Yes. Tie. Sa obi antumi mo bra. Yes. Sa wo ba bra. Hey. Waye yani. Kamuye family. Na was you. Aya Lord abusiamu. Abusiamu ho no. Ya wale. Aya mra da abusiamu. Abusiamu ho. Ya koso wa koso. Aya mra wo abusiamu. Ti anatu. Ya. Hallelujah. It will break. We are going to by steps. Any kind. Yes. Any spiritual laws. In the spiritual laws. Fighting against your progress. Fighting against your problem. By the reason of his blood. The reason of his blood. Break. Break now. My God. Any spiritual laws. In the spiritual laws. Fighting against your progress. Fighting against your progress. In your family. In your family. By the reason. By the reason. Of the blood of Jesus. The blood of Jesus. Break. 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 Shanda
Baby, I will be a person mountain. Okay, Acts chapter 2. Ebanwa Peter Kasim bitre enkrofo do se mama mo kwai na onye mo yes every number abusia hallelujah there were abusia bi wo ha yes etifio abayifo those who feel those here ano masemra set obia ni wonu mo be ye obusuani mu but awurade ama yetum the blood of Jesus breaks spiritual laws hallelujah yes moja break sunsumumra hallelujah amen ma wosasu kan bibinati any spiritual laws fighting against my progress, my prosperity, break, spiritual realm. Yes. Me who said, I will maybe muti. The person you know bomba. Yes, sir. Hallelujah. Amen. I rather do what you have a mouth. What push you more? Hey, I'm not be a dog. I can't. Someone, hey. Someone won't cost. Someone pay. By the reason of his blood. You black. Hallelujah. Mount Sasso. Any spiritual laws fighting against your open doors in your family break now by the blood of Jesus. Empire Baba. So Rabia. I will push you. Akutia. Okambia. Pamlo. By the blood of Jesus. You're breaking.
Yes, fire, any spiritual laws fighting against your marriage, break it now by the blood of Jesus. Yes, stay blessed. Power. Amen. Kumawu TV Victor A ehona mensomeshe nyamishirawo Kumawu TV amansane yena yediemu Kumawu TV aba amansane yena yediemu. My name is Valentina. I also watch Kumawu TV. Kumawu TV yena yediemu. Keep watching. Kumawu TV aba amansane yena yediemu. Sini papa be na upe bi asha amansane winya no baby ya. Kumawu TV amansane yena yediemu. Asida yedimo nyame Asida yedimo nyame eyo musomfo fan mensa junior ni me pese okoso na wo Kumawu TV eye ya yediemu yenkoso ahwe nyame enhirao. Kumawu TV amansane yena yediemu. Kumawu TV amansane yena yediemu. Uye mami Watch family George Wahin koso ahwe Kumawu TV now life ain't the same. That God bless you too much. Kumawu TV amansane yena yediemu. Kumawu TV amansane yena yediemu. So far so good. Na who say Kumawu TV TV a o hwa wa ankasa wani beje amo who say TV pa na wo hwe no mujuma di nso so far so good. Yada masipa Kumawu. Kumawu TV amansane yena yediemu. Kumawu TV amansane Miami woni na yana do Morocco setechema da bodium emoja vidimu afusane metwa yejo ama no da Kumawu yaka stadium se wanhwe Kumawu anwa ha ho upeti papa ye Kenya miasem ye entertainment football adie biele koso wiase bia se wi Kumawu da ni TV bi obayina fo Kumawu yaka stadium yamisha se we Kumawu TV amansane yena yediemu. Kumawu TV aba amansane yena yediemu. Kumawu TV aba amansane yena
ye dimu. Sini papa be na upe biashe. Amansane winna no baby ya. Kumawood TV. Amansane yena ye dimu. Kumawood TV. Amansane yena ye dimu. Praise the Lord, I'm sure for a radisha. Come on, a team for you and one out shade. If I the seal Donkor, who couldn't remember free no and Sapusin online, the program bill, you may be sure to the mysteries of the gospel. We are Kenyam saying we are a bonfire bar, a toss of you no, a best share all night I say, a free doom, a cushion no and some, and also, only years are our dear own, ultimately we are doing pepe. They are set all night as your friend fire all night. Now, ye shall be in quite say, obeying no face and Medina, you know, now Radia Fasua or they will cheer any essentially every Nipana Nipper Bridge of Fasu, etc. Take Bomodiana for feeding to the Rade, or between much Radisha. Amen. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Oh, diaba. Me dear no odiabo odiabo misika samno so odiaba apamada kaya tamfuya yo efie bebrebe tikrai odiabo yesunti odiabreme ahwefo eyemu ba me belochi ni Kumawood TV ni kosoare Kumawood TV na ye die ni Kumawood TV Amansane yena ye diemu. Kumawood TV Amansane yena ye diemu. Ami ye bi ma wa danase one danase se nyami ye bi ma wa danase eya se danko a keep watching Kumawood TV Victor Oye e hona menso mehwe nyami israel. Kumawood TV Amansane yena ye diemu. Kumawood TV aba Amansane yena ye diemu. My name is Valentina. I also watch Kumawood TV. Kumawood TV. Yena ye diemu. Keep watching. Kumawood TV aba Amansane yena ye diemu. Sini papa be na upe biashe. Amansane winna no baby ya. Kumawood TV Amansane yena ye diemu. Asida yedimu nyami asida yedimu nyami Oh, yes,
Hallelujah. Radio sum dwenkati fo nyina. Radio nshira o se wo wen ebremu na ya bompai. There is power in prayer. And prayer na abranti bi frame from US na yedi nkomo. A program I tie and testimonies akese mienu pa e mood. Ba ku bi ade bia waka ho asem otunwa na mo a started empaibo bia na eboba o started so de no ho hyehyem wana every Sunday bia na ade na otunwa na mo so many times nipa bebre awuram enso entiase mbam ma kwanyamba na one time bi or so one time bia ishia ya yigina mo ya bompa na shase se be declare ne ma bi emua nipa na dwene asai na woprim na koma sefaru na omuhwe no nsuro no Radi touching you break it and pibona no free say on fast let number the juma sep abrante ba konso US and number ye ba free so the same thing nyame fa so bie kwan e call tonight sham dano sa ni breso pibona Radi di bie kwan ma no na o free number said the OC a cashing uncle point Monyama. The person a catcher on the set and Pibo Ding and Pibo idea deeper, Juma be an on my day champ Pibo. Nanso so me when Nina we know there is power in prayer. Prayer can change your destiny. Prayer can change your destiny. Prayer can bring your breakthrough. Prayer is unstoppable. Yes, sir. Who ultimately simple quite? Because it comes like a fire. Yes. To be an open pibobiano. Who? Eti na enyamwa. Sir, British Prime Minister no shisho. Margaret Thatcher na oka semu se onsuro
akodia asogyafoɔ de kɔkɔm ɛkyɛ ɔsɔfo bi a friend John Knox ne mpaebɔ very powerful eti bere bi a nipa be n'ani abere na ɔyɛ n'adwene so ɔbɛbɔ mpae ɔnte bibi ahyɛ no nneɛma sesa tia wɔ sɛ woyere ho sɛ wo ne ebesiri pɛ na yɛabɔ mpae adeɛ bi a ɛde bi a awurade bɛfa mpaebɔ no so ɛyɛ firi hɔ anwummere asɛm tietietie a me no egyina so na yɛabɔ mpae ɛwɔ Judges chapter 6 a free verse 1 ekɔ me pese me can tell say don't belittle yourself emu ho bonfia mu ho ketwa there is potential in you amode bi wo mu there is some glory in you there is a blessing in you enhyira bi wo mu there is a grace in you. Adum bi wo mu. So don't belittle yourself. Don't belittle yourself. Sanadu bati asia. Hey. Na wambu fie no hu say. Yes. God has embedded something in you. Hey. And now we are so demo. Jesus. Ube pie sa anopa. Ewie pie no. Na wonu monyam ashren ayekehye. Judges chapter 6 obekin kamai die echiye pa ebi anama nto so nkyerkyerem kehye pese egina so ne bom pai. Judges chapter 6 a free one aircon yentie nyamsem fa wadwe ne wakoma di akire yentie nyamsem egina so bom pai atemufo mo ma etira yensia etira so ba ko eko osina Israel ye die enye ewa awurade ani so bone na awurade de won se media ensa mfie enso yenu osina media ensa eye den media ensa eye Israel so den enti Israel for ye atu a ewo mepom ane putan ane ahuntapia afi ye toso miensa na se Israel nya gu nobaya na media ane Amalek ane apuefo a afro ba wonso no enai na obetere wonso nsaban na osei asase no so nobaye koduru Gaza na onya aduane biara onya aduane biara na onya ne nantwie se afurum biara ewo Israel enu na wode won mwa ne won ntumadan ba na oba se obetutume pi won yoma ne oni on yoma ani won na oba asase no so besai won 6 na Israel ojoy media ani say na Israel for su frɛ awurade 7 na media nti Israel for su frɛ awurade eno 8 na awurade suma obarima bi a oyo odifo bi mano ba Israel for enchant na okakyerɛ won sɛ awurade Israel nyankopɔn sie hallelujah amen sɛnea awurade Israel nyankopɔn sie nie mina mema mo free Misrim ba na miyimu kwafie emu miyimu kwafie mu na mejemu Misrim nsam ane ahafo nyinaa nsam na mitumo won free mo ani na mete won asase mema mo yes 10 na mese mo se mene awurade munyankopon mene awurade munyankopon munsuro yes munfri wose munsuro morefo a mote
wɔ asase soɔ no ɛnya me no nanso muntie me ne 11 na awurade bɔfoɔ baa bɛtena dupɔn a ɛwɔ na me pɛ sɛ wonya story no baabi a yɛduru yi hyehyia na me pɛ sɛ wotie ne yie paa na ɛnkyɛ yɛgyina so no yɛbɔ saa mpae 11 no na awurade bɔfoɔ baa bɛtena dupɔn a ɛwɔ efra a ɛwɔ abi sɛne was de no ase na ne ba Gideon reporɔ ayuo nsakyi amena mu sɛ wɔde rehunta mediafoɔ 12 na awurade bɔfoɔ no yi ne ho kyerɛ no na awurade bɔfoɔ yi ne ho kyerɛ no ka kyerɛ ne sɛ awurade di wɔkyi sɛ ɔdɔmbarima na Gideon ka kyerɛ no sɛ ɛna Gideon ka kyerɛ ne sɛ wo nkyɛn wokyɛm nie miwura sɛ awurade di yɛkyiri a anka miwura na wokyɛm nie sɛ awurade di yɛkyi ade nti na yɛn nyinaa atɔ yɛn atoyi ɛyɛ fɛsi ɔma me wɔso wɔyɛ dɔmbarima ɛna ɔka kyɛn sɛ awurade di yɛkyi a ade na saa nneɛma wei nyinaa atoyɛ but awurade ka kyerɛ Gideon so there is something in you ɛni sɛ wobu ho abɔmfia tie asɛm si berɛ bi a ɛberɛ bi a Israel nyankopɔn yi wɔn sɛ ne man na ne nsa da wɔn so sɛ awurade nsa da wo so a obi tumi sɛ wo da na berɛ bi a awurade nsa bɛfiri nipa brabɔ so no na ne ho ada kwan eti awurade ka kyerɛ ɔman ne sɛ mo nkɔsom ɔma abosom no bi eduro berɛ bi a yɛ ne nipa pɛ deɛ ɔde n'ani hunu dodo sɛ nyankopɔn delay kakraa bi ɛwɔ nipa brabɔ mu a na nipa pɛntɛm ɛde n'ani ehunu biribi yɛn na wopɛ so obi ka biribi kyerɛ no yɛn na wopɛ so ohunu adeɛ bi a ɛyɛ image bi esi hɔ wɔn sɛ saa adeɛ wɔde wɔn ho to so a ɛyɛ yie ɛbɛtumi aboa wo ba mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ ɛyɛ adeɛ yɛ nyankopɔn ani so akyiwadeɛ eti wɔn a edwane kɔtoa abosom ɛne wɔn a edwane toa emodua ɛne hyire ɛne nsuman no nyame bufuo eti bra ba sɛ ne nyame nsa efiri Israel fo so na Bible sɛ ɛbrɛ nyame nsa firi wɔn soɔ no ɛma media nsa bɛyɛ den ɛwɔ Israel so brother sister sɛ edu baabi na wodwane firi nyankopɔn n'ase na wɔyɛ wɔdwe sɛ wobɛpɛm wafiri baabi a awurade nsa firi w'abrabɔ so na sɛ awurade nsa firi w'abrabɔ so ɛma wo brɛ because tie nneɛma ahodoɔ a ɛyɛ nnuro ne nsuman no ebi di dabi akyi bonsam tumi ne bi di dabi akyi wowura ma na wo ranks ɛwom eti sɛ woyɛ wadwene sɛ wei na wɔde wadwane akɔtoa no a wobi ɛden kyɛɛ no eti sɛ woahwɛ yi a enti na berɛ biara ne nipa pitumi foforɔ berɛ biara ne nipa pitumi foforɔ but mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ yɛwɔ tumi bi a ɛsi tumi bi a wɔyɛ nti ɔdotofoɔ no sɛ awurade kyerɛ m'akyi bɛrima ne don't belittle yourself. Sister, ebu wa bonfia.
Kola, there is something in you. There's something in you. Etianano, Paul Katre, Timothy say, Timothy, Kenya ya duma tadia. My God. And namo say dugu. Sa kafa nubio. Yes, Lord. If you say wale dia dia bia wura mu a. Wo ye bu mo bu fia ma ne be fia fa so. Defend your rights. Adia nyamedia ma wo nyamedia wo awura mu no. But what they say? Don't allow anybody to take away what God has entrusted in you. To us, I mean, to us, I mean, to us. Titia. The Radi Danny and Nitre. Radi Danny and Nitre, the car said. Hey, my God. Dear. Abrasa de ne kosono otie ya say na awade dani na ni katere no say fa ba ho ni ara kwaje Israel media say nyame ye mobruhunu fo say ebre bia ne man ba fun ebre bia ne ba ye bone say na ni ba no so na o sufre awade de chero. It is only obia we nyankopon ni pay delay are very careful. Very careful. The Bible says, touch not my anointed and do my prophet no harm. And for some can't be a master. Let me deal for so and yan bonnet. But per se catcher say, so obey nyamini pana ni delay are very careful. If it's Israel nyankopon ko afua. Ebrebia o mani be fon so o mani be o so a awate nyankopon e de fon so che na o jiwo eti anopa e bia na oni nyame anante ba wa fon wa kwati kwan wa mani akoba bi wa koji nsuma bi me no bi ka so obi se mansiri bi egu obi asene makoma akoba to off ba mbese be ka tell se musira ye duma eduro bi aka the Bible says, "Bra o man so to awade so." Awade tie won. Efise tie. Ama median fo ani Philistine fo timi chire saman. Afu a o maya. Aba sabre wo so muta. No mu di so aba. O mu bregu kwa. No mo bowro mo de o mu enyan ni nantwie. Etwifa mu fo no nyina. O ma sen. Abro. But bravo, my name is also. Hey, no soup for rabbit. Stop ready. I just saw a Bible show ready to now do my money chill. Now, I rather catch there. And I rather a serious brand to be a friend of Gideon. So now, rather, don't be a running. No, rather, what you be a Gideon. Gideon so because Gideon did not see the reason why God allowed his enemies to overcome them. So, Ewadima Koeman account for Israel account for everything also. But say no one did Gideon. I'm not doing a running can't tell. What did you be alone? So what you come? Hi. A town for do a braboson. Omen to me no abrabosubio. When jump at your mobile room, I was your force on to four kind of be secret. Nanya Kwase, Israel for the young four. Not medium full sheer faso. No more be sitting in our passa. Na ewa dina omde ye saade nanka enya broa e ko bi aye na fu wo onko fedua ni na wo de mo aba be selfo sa no obra bom du to da bi aye atamfo bi you are exposed to demonic attacks and affliction e ko ya ba da wo ma say abone furu abura wo de bodiem upon the floor go round yes. Adia ya papa bia o se bo obra bo mo de saka
But another prayer we have to do. And Sabia come with your money. You must stop on. Gideon Tibabi no air home of Bomobo. When him say, Baby, I do it yet. Say, I come from the Koso. I sell my Japadie. And Israel Empire Omobo Yenti. A radical for you in Wadi. And what catch as a Gideon. You are a man of valor. We are Domberima. Gideon, we are Domberima. Sister, baby womu. Brother, baby womu. Already did Adibia Somu. And tell my temple and power Japadian so. And tell I'm a temple and sell a Nimonyam. Dear Radidia Chawo. And Nimonyama Radidia Mawaro. I was a Pie. Gidoya Domberima. I was a boy. So me a Domberima. And can say a titi abutai and me pumu. Say can say ya dear who see. And I say give you wouldn't Monsieur ya Domberima. Sister, brother would tell you. A radiant shrawato. Jesus. A radiant sa so. Somebody be crana way. Who should radio ready to be chopped? Yamia more Marias Yasu and Suka. Debbie, our Butentia or so and Fasua. And yes, so Benina Masasu and Susaka. Obia, Oberia Sibia. I was shabbering Amedema. Yes, Lord. And I came to announce to somebody that you must define your destiny and never allow anybody to destroy your destiny. Mobia kwa mani se o shabre. Medium fortra Israel for the years. Nanso ebre uradi nu won de kire no no. O ka chan se we e domberema. Anu pe me ka chan se uradi e shirawate. Awurade wa ye oyi wonya hunu ye ntia ba bra ya bebo mpaye ensabi aya de wo bra bo so wo yesu nim sansa de be yafio atamfu bia wo tu woni esi wo bra bo so ane wo shabra so be so ogu ani ma se no sawo no so power no awurade makwa bi oda awurade be ko so wadi ama na okachire no se wuchemnie wuchemie awurade adena mede ose awurade na adena mede baji Israel anu okachire awurade se be ya dombere madia ani adena mede baji Israel na masafu ahodo yi omana hodo omana si apini anu se dia na mede baji wo busa o se abeya dey obi ka kire obi se me nuanum nyina sesem na me yapani ba enioma nkoye ohwe ni nuanum abrabo ni nuanum asetena edu ba bia no osusa o se me na me yapani anka sabre ebia anka maye yiye na me nuanum a omo problem na metimi amboa wo mo we ni asembusa obusa ensem we bi nyina Gideon busai na masafu ahodo yi omana hodo na me ni kuma matafie me kura me ni kuma o wase mo waka don't belittle yourself emu wa mo fi ankasa me de bibi pa bi etimi firi me mu ma ankasa ani da so bi ene me mu ankasa busia ye firi mo ide abusia we obi anya ye wo mu da ankasa wo da because Abraham came from nowhere. But God positioned him somewhere. Abraham no nyobia. Abusufia na Abraham wo. Na Bible say bra urade no Abraham no. Oho se na koma ye. O se bibi wo Abraham meyi na firi na jafie. Me pese me ka kire wo se. Emfa wo fia wo firi mu. Ane mfa wo ba bia wo se. Ana
said you take the any city. So what this about so they are. I bet pay the work for you. Yes, my God. Now rather catch it and say, I'm pa me do what you. Number media said you pa. Hallelujah. Amen. I rather see me can't tell some one over false one dear bush. Yes, my God. Was see me more money and none of this. I rather the false one pay the bush. I rather the false one bush. Said no me better bush and none of the way yesterday. What a radio you were so the false one bush. You only pay me on one. Omo bushia said in this city ba ko penya akwai tu kwai ekwa abrochire se bushia na dane anope urade nya Gideon Jesus awade hode ni adom bi ewura mu Yesu timo na obeji wa gire bushia na no Yesu timo na wa fa so ama bushia ne tebia Yesu ana o mabrabo na o ma hyebra asesa Yesu timo emu wa bonfia da Yesu be di wati ana emu sa wo wabrabo no se de sitie no ontimi mpagya efise anya wo na wo beyo awade ka tire Gideon se Gideon bedi wachi na makum media say ni papa enti ni papa ko pe na media fo a wo do so a wo ba edu ba bi o mutimi bate se mebe ba awade se dia bedi wachi ti mekum wo mute se ni papa don't be with about ase awade di wachi a se awade ka ho a se awade kuma wa se awade be boa wa se awade be yi woni da so a God enkunim die ye odia be pese ye bompa ye bi wo china tire nkasa nche o ken kan kwa chire a obawo se anadwo no awade ma wo bo afodie bi na abosum na ebirim do mo to mo so no obo afodie ba ako ade eche na musum ni nyina aduregu ana wo do mo to busum no so busum no esoro ko Gideon papa fie ekotia se ade nti no ma kwan wo mo hwehwe mu no mo sa Gideon ana ama sa ade nasi tie it is about time God begins to destroy your enemies. Adubra was so ready. One hour so abra was ready sewo. Now ready me kwa beda with him. And nobody can stand before you. Jesus name. And nobody can resist your advancement. Obi entimi soon can go quite that. So ready can wa. And I do your papa we yesterday. So don't for be a town wash ya. We used to run for the second one. Jesus name. Figure and send for question. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Somebody, oh, Mama. So, what money you feel ready? Bible says that Israel for you Nyankopon ni so bone. Ana urade ja o mo hye media for nsa. Some media for nsa. Edubra bia ya busa ho. Se anamo be na bia utu ya. Akofa nsunsanso bia brabo.
na Bible say na me odumfo ni mobrunufo say posia fom na wode be cheye wate e won fi na fi se basa awurade be gina yati ade ba ko ye me dewu nyankopon ho ne say yes ebre bia se ne ba kro afom a na ne ni ba no so na awurade de chena atamfo awurade ma kwan ma on be to se o mo so no awurade wia no wasa atwe ma so owie ya no wasa atwe ma so nyankopon na nkasa so na ma ne ma no fo ye o mo mbetwe o mo mbepam o be pa ne se wo mo but nyabe wia no wasa atwe wo ma wo do be sa na so what a lovely God. My God. Your brother didn't pay us. Everybody say your money. And the prayer so dear. Your somebody so. Yes. Oh yes, you did. Everybody for tired. Not for somebody so you are not about Jesus. Your accuser will have no grounds to accuse you. By the virtue of God's forgiveness. My God. Ebrebia de ya na me yampa eboko esi. Na ntime nya dwuma ye. Aye fuma ebe fuma urade. Bible say na Israel for you Onyankopon ni subone. To yi won she media fonsa. Ebra wo tie wo sufu urade no. Urade tie wo de won so che. Tie enana pe me pese me no mo pa se. Ba bia ona akoka ehye nyame ni monyam. Ba bia ko wura ya de ade bia wo ya. Anshe nyame ni monyam. Anopa ye pese mpa e boye kwa. Dia sure wade se awurade mfamfo so de bone nche na so de chewa wona tutu ano no enya bibie nyina so tutu ano emo so bi ono a osoro bekasa e bia no bompa ye bia kacha awurade se awo awurade ba bia na akoka adie bia ya no aka adie bia ya ye de bema obonsoma begira ho atutu ya no awurade obone 40 o papa yenti o do yenti abade facha you are na bampa you are bampa you are bampa
What God has embedded in you is about to bring forth. Me more prayer topic. Every Median for Israel. Hey, what we do also? But see, get your soul. Hey, already in man could in my Israel. If we break your vampire, nobody can be a king over your life anymore. And you be a we see fire. Whosoever and whatever that is claiming to be king in your life. Me mama prayer topic in vampire. Whosoever obia and whatsoever that is claiming to be king in your receive fire. Obia
opes wo di wa brabo so hene ani ade bi opes di wa brabo so yes and none of pay Radigan and Asia. This is the prayer topic. Me pursue the brain number sound highway. If it's also for 7 good years, no media for and the Israel for some. I don't know what is intimidating your life, and I don't know whoever is intimidating you. Israel media.
Thank you, Jesus. Sickness can never be a king in your life. Sickness can never be a king in your life. Barrenness cannot be a king in your life. Barrenness can never be a king in your life. Poverty cannot be a king in your life. The King of Kings is Jesus. The King of Kings is Jesus. The King of Kings is Jesus. Sister, brother, empower powerful. Let me therefore the Israel so. Omo akata abo no omo shebre. Gideon so. O se Gideon ko na me do wachi. And na bro ready ni wachi. Na se ready ni wachi. Atia bi e do so. So dey ma. Be tani akọ. So yes. Atia bi. Eti ma bra wachi. O yes so dey. Say yaria. Say amania. Say ohia. Say bonia. Yes so dey. Hey. It is certain. Whosoever that is claiming to be king in shall receive fire. Shall receive fire. Kasadia bia. A person dim so hene. We yes so demo. I'm a prayer. Already show your daddy. Already show your daddy. Already show your daddy. Yes so demo. See daddy bia. A person come so. We yes so demo. Yaria bia. Person come so. Ouchira bia. A person come so. Kabia. A person come so. Gracia bia. A person come so. Ontimi ni so. Cause a free now. Whoever and whatever that is claiming to be king in my life, receive fire. Receive fire.
I say tonight, I disconnect myself. From every curse. My God. I disconnect myself. So because being a one to me what? 8 minutes wa brabo so here. No. You free no me bia. Ya kawa pamo. Yes. Sadie bi de wa busuam wa. Tonight in the name of Jesus. Your bumper say. Who do you say tonight? That's I'm agree. I agree. Me teme home. Efri no me bia. E dama brabos. Anum guasie bia dama brabos. Dia ewo busuam ho. Adie bia ewo bitum. Dia dia busuam na chi. Tonight I disconnect myself. By fire. By thunder. By fire. By thunder. Disconnect. By fire. By thunder. Come on,
Jesus Christ. Thank you, Jesus. Your right, yourself. By fire, by tender, by fire, by tender.
name of Jesus Christ. Ebi ayare na ebi nso eyo hia ani ahokyere. I don't know the kind of weapon that the devil is holding against your life. Your bumper, your back at your body, sir. I couldn't be a weapon. Yes, the devil. Let that arrow be broken tonight. Let the arrow be broken. Because I'm ready. I couldn't be a what pigetia. What you tell my brother? What you tell my wife? Many marriages are collapsing. My God. One way you won't hear that. Bonsi bebregu. And you may cause we are seeing any person can send the Dumasem. And you coronavirus here can was and found was demons been a cushion baby and all my plot. With the really and collapsing world economy. But could you know Pigetia? Job no. My God. What the Canada? My Bible said Job will ever get it in the future. My God. Sakudina Mubua. Umpejan Samabu. Umpejan Samabu. You brought an empire, sir. I couldn't be a wabatia. Some sell a bravo. I'm a sell a worry. I'm a sell a duma. I'm a sell Sabra. I'm a sell ma. We are to do Jesus' name. Kasawade. I couldn't be a wabatia. I couldn't be a wabatia. Some say a dear. Some say a dear. Oh, my bravo. Oh, Bushiamo. Yes, to do. Black. Can you hear? Maybe I will be a Bayajuma. Kasa could you be a I say I could say I could hear. I want Pigetia. What Pigetia, my bravo. What Pigetia Minqua. What Pigetia Minqua. Bonsam Nana Botana of a Sadio Bukaku. Until Radicatchers and Fansanka. Ubetia be about the Clarity of Fansanka. But the show was his target. Kasawade, Anadia, Kudiabia, what Pejaba so, we are so damn, Osaya Kudiabia, and Gracia Kudia, Yadia Kudia, Kakudia, yes, I'm a
Fire. We shall not stand before you. My God, something is happening. He brushed the arrow of the enemy. Akodi bi obi apagya di wachi no. Enka Psalm 91 verse 5. Or say, and thou shalt not be afraid of the terror by night, nor the arrow that flies by day. Na munsura na tupumbo. Ani bema etunamawia. Proverbs chapter 4 verse 16 say wintimi na ade se waye bone. Hallelujah. Obonsam wintimi na. Ade se wahwe obi ase. Ade se wamu obi abofo. Ade se wamu adwuma na gu. Ade se ogu awade no. Ade se ode yade bi ama. Ade se ode enim guase ato abram. But die breath. Baby I want to do bia. Empire oni abono. Bibia si ofi o. Enche bia ebebie phone lines na atom. Na ya fa course ne no abampai. Se bibidi wa brabo so hina. Enne yebetu saade na firi ho. Yebetu afiri ho. Efise na media for 8 days. Bewura ebra de saba Gideon so. Opamo Gideon fofiri. Ai media fofiri ho. Ema Israel funya fa hodie. Enana pa kudia bia wabatia wa. Oyasode. Ejanto sa kudia. Yadia kudia bia odie ni akyere wo. Enim guase akodie bia. Osei akodie. Awurade jantom. Yebon pa bi o. Kasa awurade. Se Abraham nyawo dum. No dia. Anopai. Said you hear Abraham. Yes demo. We are praying Abrahamic blessing prayer. My God. Hello. Cause a prayer of Abrahamic blessing. Abrahamic blessing. Me no bo Abraham nshira mpa yesisia. As God favored Abraham, we are also asking God to grant us favor. And may the blessings of Abraham be stored upon our lives. Bible says, Obia beji Yesu edi, Obia beji Yesu edi biano, oya Abraham asini. Obia oya Abraham asini biazo ne Abraham bom che ni nshira. Abraham nshira ne bi yenyi nkyere. Abraham nyini che. Onya 100 years kura utimi wo. Abraham na no ho den empomuden nhyira ne bi no de tosu bi ahonya ne yedie na Abraham fo ne kwa. Psalm 112 verse 3 was say riches and wealth are in my house. Yedie ne ahonya e wo me fie. Awurade na kasa. We are praying Abrahamic blessing prayer. Kasawade enana prayer eshirabia odina Abraham yes. Sister, don't take this prayer for granted. Brother, don't take it for granted. Baby Abraham bedu kura no oduru baby kura na tamfo mfimfi kura na edu baby o ka se na eriye ni nua ba eno kura keke no o fru on ma ba no o hini esse japade o se
we nyame nipa na o mas Abrahamic blessings e ba so a My God. Kasurade Eshrabia Udima Abraham Empomdi Shira Nyinchire Shira Ahunya Shira Sika Shira Yes Dimo Anapaya Sister Boniyo na ho kire ya yes first entity one na ye preach Yesu bani ye ko heaven ntu ka sika ho asema na do hu na sofu na ne to ne shoot to awe onama ase ne nan ase wa yananka so no nya nanka shoot na ne to awe ana Yesu onya maye body obeba na munya maye no osoma for so odofo mi yimpaye ma osade nyina mo shoot na nya hoden se de esi ukra ye he se wa enyoma nye wabra bomo sika sem nya unyam so nkra je kwase unyam so nye maya na obinum tototo fried rice ni kosua create me dada obinya bibia o bi adam na kom de no kosua nso yeso di na no nso gu so otimeme nkan che o se sent koji kosua di ampase kan che o se monimre na bompa na Abraham nhira mra wo so he Abraham Bible say onne nyankopon eye na da Abraham nyame hira na no se su nyame eti ye onima mienu ai de ko heaven Abrahamic way or Lazarus way. You can go to heaven by Abrahamic way or Lazarus way. Bible say Lazarus there. Na to say and grandma kura beta from Nukroma. The Diania Sikanino. What did you in the mad dear crown and through one no city? Who will go heaven? Abraham's who will go heaven. Yes. But what the choose between the two? Which is which? Which one do you like? Me, I like Abraham's. But the Abraham calls me go heaven. Show me your body. We yes to did. Because yes to did. Because we be what yes to be Abraham sin. Yes. We Abraham sin. Abraham che wonshira. And sorry that yes. And then Yamsuma, yes, Yamijuma. She can my better what me aso nyam. Microphone ya by light on talk. Yes. Share. Adie osenkafo ne say e kamia esa adie nyina odi sika na hallelujah amen ti bompa na abana mu hire ne bi mra oso o ya esresre fodo do obi wo nkro hu nkra do udwane onu so be pesika wate oso odo fom yi pa ma sa adie nyina mu osoma fom mu ne kan kaserodia elradie tiam ye last prayer na ye boro kaserodia elradie Sami Obadia. Yes, you did. Abraham Shira. Yes, you did. Abraham so. Bia. We want more to choir. What took choir me a son 5 times. Me kai sister be do baby kwa nkopedua no mawu ne ka chance sister stay cool America ni kura ko tra meka o tra nkwa mako 8 times na nikunu kura paba omo so omo ngoda sebe obekwa ko kani kuru nsa no matimi awo sister na nyini over almost 50 years okoba kuba ya bono me she one time share na trinyu nyina peja aso obi obodam am sister ade o se papa jan awrade di mehwamo yesa na awrade ka kire me wodi mehwamo papa we da bia hwa me na beto nkwanta pai ana am se ne nto nkwanta pai oyi bibie fro no de ade pa bia be hye na mu e wodi enti amane ba wodi enti enso eba onyame be man hom ne so wa kon na ma ne ni sister so mpa bom ye bompa sa kontre man ne ye bompa one time process people na pa na dem ona ko do America no koy obi a age wa over age se o ma wo ba ba ko ne no anu bi enti se nyame na ye na doma sister me catch her say mpa bo ne be ye biribi. It will penetrate through the impenetrable. Yes. Your prayer will pay body baby in no ment mura. Your book that empire
Oh, you should be on the map. When Abrahamic blessings come upon you, your enemies begin to serve you. When Abrahamic blessing come upon you, you receive God's favor. When Abrahamic blessing comes upon you, when it comes upon you, you shall receive glory from the Most High God. When an Abrahamic blessing comes upon your life, where there seems to be no way, doors open up. Oh yes, doors open up. And the empire to Abraham. Jesus Christ. Said you was small for the bomb empire. So therefore, the engine me empire man say see we. Nenya hoden. Said yes you cry no about Abraham be. Abraham na nimpo moden and they will be 25 years cross this is here near. Abraham 100 years no. Abraham was focus 0200-603-602. Hanmo line no. Obetimi afraid sia. O freya. You know ebe bompae. Oka problem na oka babia. Udi babia u frefi. Na ye no abompae. Na ebra ye twa ukọ ne ye no abompae. Edusa Herbal Center na asudumedi asne. Na Edusa Herbal Center eye duro bi awrade e ma omo ediye ma wode ahahama na akeka bom se awrade asem a wokan efa enuaba ho no enso ebeye adwuma tie bompa bosunsun fam die sei adwiri obone funa kodie ene ne bema to agu afi ba ho nam fam a ma bosu ni dua na ba ne mfa ne haban ense ho yade tie Edusa Herbal Center awrade mu sra wo so sisi koko waye mre wonya bi ebeboa Takoma Ekuru Gold Filling Station hona Edusa Center wo obowura ho a opebi etu akoton abenya bi opebi nso ato a obekire obabi a obi ase wakira ye number sisi a obetimi abawura mu. Hello odin ni baby akasa free pacho peja one ne kakra Linda okasa free Nankisi Linda yen kasa edin etu abrabo so hene ye toko about media wo di Israel for so motete wo edin ne tete di abrabo so a opese urade break free life ne empire adi ebi na brother ya na o say me yare ya de
Awurade yɛ pagya ndaba w'anim. Yadeɛ bi a pɛsɛ di ne soɔ. Wɔyɛ Yesu din mu. Anapa yɛ break free life. Yɛde Yesu mogya asɔ so. In the name of Jesus. Mogya na ɛsɔ asase so asase ntumi anso mu no. Saa mogya no ɛnsɔ yadeɛ no so. Ɛmpapa yadeɛ kɔnua bi a na ayaresa nyɛ wo dea wɔ Yesu din mu. Amen. Good. Obetumi afrɛ 0200603602. 0200603602. Obetumi afrɛ o studio ha. Na deɛ bi a edi wabrabɔ so kɛntɛn wabrabɔ so no. Yɛmɔ mpa no Awurade embreki ade ne mfiri. Hello, odi ni baabi a ɔkasa firi. Hello. Odi ni baabi a ɔkasa firi. Asinfosu. Yɛfrɛ wo sɛ. Ɛdeɛ na mpɛ sɛ yɛbɔ mpa ɛdeɛ na edi wabrabɔ so hene. Awurade yɛ pagya wafra aba w'anim. Ɛka ne nneɛma bi a edi n'abrabɔ so hene. Ɔtɔ yɛ ntɔ. Tumi bi ɛkɛntɛn ne so. Yesu di mu bra. Awurade awɔde mmerɛ firi life. In the name of Jesus. Abraham nhyira. Ɛnyɛ wo deɛ wɔ Yesu din mu. Amen. Hello. Hello. Yes, I would need baby okasa free. What is the fast? Fast okasa free. Bogoso. Bogoso, pacho den apese bompa edi wabrabo so apese bompa. Pacho de wabrabo no problem. No custom. Ya yanto kasa ni o. De wabrabo our emotions and custom and that's why money. Awurade yɛ pagya wako aba w'anim. Awadeɛ mu nsɛm bi adi ne so. In the name of Jesus. Sikasɛm a wokyerɛ bi adi ne so. In the name of Jesus. Wɔ Yesu din mu. In the name of Jesus. Bible say adesidie mu na wɔma yɛade yɛ ho. Yes, my God. Yɛmma kɔ ama wɔmfa kɔyɛ kɔnnua. Ɛntoatoa yɛ bio. Yesu ne bi break through the life. In the name of Jesus. Madom no so na wotumi nya kɛse ma no. Abraham nhyira mmara so wɔ Yesu din nti. Amen. Hello. 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 Pacho ma one no so kɛse. Pacho pija one pa. Ose osu da ya na ere. Awurade sunsuma wadeɛ bi a edi na brabɔ so hene wɔ Yesu din mu tumi bi a pɛ sɛ tena wɔ anigyeɛ so na tena wɔ hyɛbrɛ so Yesu ne bi yɛ breaking through life in the name of Jesus yɛde wo hyira ɛsɔ wɔ abrabɔ so nkonimdie nya wo deɛ wɔ Yesu din nti. Amen. Hello. 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 Right. Etibra lines ye ajami na yegoso kamfo de sa heba center ma omo otakwa makru. Hello. Hello. Udini be bia okasa free. Ndindi Naomi mi frafe so manga. Naomi yankasa. Ede na edi uso. Mi pesa bompa ya mami mi wati biambi mumu mpe sim pesa bompa ya mami na mi tumi dra mi na bompa ya papa. Tibia be na edi ya pesa ye hu tibia ko na edi wabrabo so hene. Mema sem. Mi wo life bi mu mi mpe. Life bi a mi wo mu mi mpe mi tumi nu mi nsasa me ne njiu. Awurade ya bompa wo Yesu. Ya pagya wa fra ba wani. Yes Lord. Ensanum bia. Yes Lord. Edi ne so. Jesus. Efina ko. Yes Lord. Yesu moja. Bracket. Ya sanu kra. Yesu Kristo. Ewo Yesu name. Amen. Amen. Ya family number na friend ya mompa wati. Number no screen is hello. Within the baby akase free. So the pay the program akase free. Kumase. Yes, yankasa. Ede na edu abrabo so. Because so no touching mo baby person no worry. My God. My God. Already ye bomb power Yesu. Yesu no. Epegya Teresa ba wani. Jesus.
akono ne hyeso dia kata na brabo sidi so anapa ye break through in the name of Jesus awurade ma ne ho Abraham hira emra so awade kwa emi ma ewo Yesu dem amen the number of screen so ya fana ye nkasa wai okay etibra egusu ya line si ayo hoti ofre na be crash ya o de koso afre wonsa be kan ne no abompa na Adusa Herbal Center takwa maku hono mo open ofre line na 0500 hello Otabo yes sir udini ba bia okasa free I'm open my Isaac Libya and a friend of no category. I want to free Libya now from we are on. Oh, okay. I didn't do a bravo so home up as a bomb pie. You must not make a yeah. Everybody be preja wa ku aba wali. My God. On some shine many pay on the Jesus. Adie bi edi na bravo so. Dia kata na djuma so. Yes demo. Anopa ye yifu so. Everybody mi o so. Everybody mi e koma. Everybody connect. Everybody nya wi. In the name of Jesus. Free sabere ko everybody ni onyam toss. My God. Na kwa mi ma e wo Yesu demo. Amen. Amen. Hello. Yo, koso afre lines na iba obetimi awuram Adusa Herbal Center takwa makro Goy filling station ho omodia na free number no 0500 110 115 0500 110 115 Adusa Herbal Center takwa makro Goy filling station ho 0500-110-115 number back to you are between 0557 hello yana omo more lines nesu dos into oya yana abomode na room o kasante my beba good 0557 009 hello yes sir pacho dini baby akase free o free kede okay e dey na edi wa brabo so apese bon pa no pe mo mi yale inanya mi ya fa so ni mo so mpa Awurade ye bompaye Yesu Kristo we Yesu Kristo di ya die bi edi wakoase Yesu ni mu anope ye di Yesu moja Jesus Christ eso sa ya de amen ye de ngosra yes eso sa ya de Yesu ni mu enai bi auti pe Jesus Yesu di mu amen anope enko amen ayare sanya odi amen fa odi nya odi amen oje nya odi Yesu ni mu in the name of Jesus amen Jesus Awurade nka ho amen. Hello. Yes. Udini baby akasa free. Akacham so o ya ya no awuram. Ko se ana manfo ejina kire. Adusa Herbal Center 0557 009 824 0557 009 824 Adusa Herbal Center takwa makro Gold filling station ho and omo hello yes sir udini baby akase free acho peja onene kakra wai yan kasade ne do abrabos Misika sami sike ada wata mle ni fanye ne skenti kana ase sika sem awurade ade bi edi wakoa sika so sika to ne nsama na se Jesus
Sikato ne sema na yebasa. Tumi bi ediri so. Yesu demo. And I am breaking for in the name of Jesus. You are ready to roll life. You are ready to roll. You are the musra songs. Sikato sema ejina. In the name of Jesus. Ready to know small. Yes. Oh Yesu demo. Amen. Amen. Hello. 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 Mami peja one kakra odi ni baby akase free. But I'm in Abigail because something from your science. Abi, ade na di wabra so hena opese bo mpai ma wano pai. But I remember Oh my God. Already shira. Ma mo make sa confessions ni na already shira mo. Already pemagimenti. Already e bo mpai. Jesus. Ye peja wo fra ba wani. Jesus. Akona ni sesuo bi ya. Enti na bra bo so here. E fu sabre ko. You break through the life. In the name of Jesus. E fu sabre ko already mi kwa ma wo. Amen. De wa ye enti already shira. Onti na nimu ntira o ma okunu pa. Amen. O ma nko wade pa. Already ma nko to wade ye shira. Ye shira e wo Yesu name. Amen. Amen. Ya fam number na o screen so na ye nkasa wai. Hello. Hello. Why na kati? Oh, Kafra. Edusa Herbal Center. Takwa Kumasi. Hello. 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 Mami udini baby a okasa free. Hello. Udini baby a okasa free. Yete wonka udini baby a okasa free. Low volume. Low volume ni kakra. Musician Kasafri Akon Apix. Hello. Also Kasafri yete wonka. Leticia. The Kasafri. Leticia. Okay. Adi na edu abra boso hene. Leticia. Oh, wantimi anyina so. Edusa Herbal Center, Takwa Mbekru, Kumasi 055-700-9824. 055-700-9825. It's our number back 055-700-9825. Ubit me I say 5 no phone adi 4 asel at the same number. A radio shred drone so. O see need the anabani and fana haba and say why you hello. Acho peja one ne kakra udi ni baby akase free. The Kasafri Asisi so friend adwa. Adwa de na di wabara bo so he na person na urade yi free so. Hello. Ade na di wabara bo so he na person urade yi free wabara bom. Mpacha me school ni mani na be simbo jani. Na be sha me tume yen trombo na ko tombo me ko ni ma ho bai. Urade ya bom pai we Yesu dem. Jesus. E peja wa fana ne abusuan hye wonsa. My God. Ade bi akuti o musunsum. Na sori ti o mo honam. Jesus. We Yesu dem ya bless. Yesu nyinkyere. Yes. Ane bambo ni pombi ma wo. Yes. Odi onyam nya kese ma wo. Yes. E we Yesu dem. Amen. Amen. Ade nka ho pa. Amen. Nti Edusa Heba ya bom pai sunsumu akode ni sunsumu your friends a bembe nyina awurade di jatum afi aka honam fam de say nema bi hon ma o si yedi enuaba ne habama hama nema yimpomden eno na awurade eyi na di ya kire Edusa Heba Dr. Disha na awurade amoma keka sai abom nti ona aso dwumade asene na yenimade no yenimoduro no Edusa was my dance in ye and Pabona attached no and the yen century. Hello. Hello. Udi anybody our case free. Mami, ma pejawne kakrawai. Because of the Mami pejawne ne kakra. The previous summer bar and promise and saving. Already promise and fail beer.
edi wa funa bra boso Yes, Lord. efina de iko Jesus. me me senu yesu mo ye tsemfu life in the name of Jesus. Awurade ani onyamra oso na enyi promise and fail and free ho na fe awurade nhyira ene Abraham dom emebutu abrabo so yesu din mu. Amen. Good. Enti de kan say ofre number ya on sabet me akadusa heba opebi akoton opebi ato osisi koko waye mre ni nyina onum adusa heba ebetumi aboa pa ana de twato nso ye bai de omaiti sie menum eye nanaus o swame oton provision dia uduru ne ho branch ya wonsa right money ya bibia ho uduru ha obenya bi na wato ono so wose ye ba all night ye betiatia mu yitia ebenum nyina eno so wafa ho ka awurade nhyira no pa na awurade nhyira na adwuma no so yeda aboafo ni nyina ase wona ahwe machines na ma wa ha awurade mamukunu pa oma mo nkwa ware pa mema wa ha chinchim machines no omo boy pa mo so awurade oma musika na oma mo nipadua mo so ahoden Jesus mo matitiru ni abrempon emra saase wesu awurade ma mo nyemre da awurade mie kwanto monim na obetu kwa buruchiri awurade mie kwa ma no afi da junior emo so chinchim machines no Ajakasim Mami Gloria Sofo Joel Sofo Steven awurade nhyira mo Eda Charles Opoku omina na beka bo maide on night brem ukuada bia efri no mensa anwumre no mensa ekosi anwumre no nan ye osa program ya eso eno ye Kenya mesem ne abompa yesi kwasi ada bia efri dumienu ekosi no mensa ye the all night ya enne se de yesi agina mabompa no ebebrew se o person frame ya tabia ya ye be fa ne no abompa nkofo mutie nyina omo free the whole week said they will be free Libya no they say the pam na free Libya the YouTube the amount for free pa just opeso free na only a chill problem near bo home pa e bi on my akwankyera ye wa ne empaibo ene akwankyere no ani nyamsem the breakthrough so aba number obetimi afre 0247 812428 047 812428 obetimi afre number fa empai bia wose ne obo no so ebebo awurade ahye ne monyam sire awurade se awurade nsa besinse wiase coronavirus edi wiase so hene di akatitru ni abrempon ene esikafo Jesus ase oyesu debi sire awurade se awurade ma na ni so yes lord ehwe wiase Jesus na awurade hu wiase mobo se boni bi po na wiase ya se di Israel fom ye na uja won she media fo nsana awurade ye nyankopon ye hu wiase mobo na fam so Jesus na tronsa na awurade sa wiase yade na yi musuo ni amane efri wiase so me wiase woni manyam no tumi in the name of Jesus oya no kwafo awurade yada wahye se wadi nkunim o Yesu dinti amen amen na wo se amanfo asase efre kama mbre kakra ka but you free studio yada free no you free and ma obetimi afre me yada sipa God bless you eche obi a awurade enkoso enkam shalom peace be unto amen Kumawood TV amansane yena yediemu Odiaba mi yedieno odiabo misika sam no so odiaba
apamada kaya tamfuyayo efie bebrebe chikrai odiabo yesunti odiabreme ashafo eyemu ba mebelochi ni Kumawu TV ni kosoare Kumawu TV na eyeyeye die ni